Laurent Jaffet, unalizungumziaje tukio walifanya Hassan Mwakinyo? Of course mimi kama bondia sijafurahishwa kabisa na tukio walifanya bondia Hassan Mwakinyo kwa sababu kikweli ni tukio ambalo halijafurahisha watu wengi, na vile vile mimi kama bondia, unajua bondia ni watu ambao tunatokea katika maisha ya chini sana, katika hali duni sana. Kwa hiyo tunatambua changamoto ambazo watu wengine wanazipitia, umeona, na vile vile watu wengi tunafanya makosa mara nyingi, pengine hatufanyi makosa ya kuonyesha watu au hatufanyi makosa ya kumuuzi mwingine, lakini mara nyingi tunafanya makosa, pengine tunafanya makosa hata ya kumuuzi Mungu wakati hata sisi wenyewe hatujui. Kwa hiyo mimi ni kitu ambacho naweza nikasema ni kwamba sitafurahishwa kumuona bondia mwingine yoyote anafanya kitendo kama hiki ambacho Hassan Mwakinyo amekifanya. Umeona, japokuwa sitapenda kulizungumzia hili sana kwa sababu silifahamu vizuri, na nalifahamu kwa kuliona tu kwenye mitandao, umeona, lakini vile vile nafikiri sina mengi sana ya kulizungumzia hili, lakini sio tukio zuri kabisa. Nafikiri mabondia wasio wanafanya vitendo kama hivi. Ushauri wako nini kwa mabondia wenzako ambao wanacheza mchezo kama wa ngumi? Mimi nafikiri kwa mabondia wengine, mimi nafikiri wasifanye vitu kama hivyo, wasifanye vitendo kama hivyo, umeona. Unajua ukishakuwa na nguvu inabidi uwe msaada kwa wengine, umeona. Of course ngumi biashara. Haimaanishi kwamba mimi ninapopigana hivi ulingoni ndio kwamba ndio niwe adui wa watu au niwe adui wa kila mmoja. Na mimi naambiaga hata wapinzani wangu kwamba mimi nikikutaka ulingoni, kwanza lazima uwe mshikaji wangu. Yaani mimi ukinitaka ulingoni tu unakuwa rafiki yangu. Sababu najua kabisa michezo inatukutanisha pamoja, na vile vile mchezo sio adui. Yaani kwa sababu mimi bondia haimaanishi kwamba sasa ndio niishi na watu yani ile, yaani kwamba mimi ndio mimi, no. Tena kwanza unajua watu wengi wanakuwa kinaangalia usoni hivyo wanahisi kama vile mimi Laurent Jaffet inawezekana ni mtu ambaye ni mkorofi sana.